2025 ay hando piwa Chief Guest Sri Switzerland Vice President Kukin P. Nagaland ama sa ton ki pa thui ga se bin he ama hin tu na sanga guest hinge ke hol lai tha chun neo chakat ki suna hum khatan a ki sunu min jong lam kai changil phone ni jong le iba kilo phone te ti ai lam kai imo ko ti a chama chunga che zong se kinga ma hele aman jong pun chil na nai le lin a thibung ni pi te ngai lu na zal le a thibung yudan student te ngai lu na zalen tu ni ko in a thibung a itang tournament e hon do thai ta zewin na ma chungin ki pa thu ka ga se ne he chubanin special guest chilai pa de tham chakhat sapau thimi jo tham chakhat sapau kan se de aje chu iso bi pau let tali aden ama family ga he thidinga kan se de a very special thanks to the family of our beloved coach let tali aden KIC Atibung for their valuable times and love shown toward the people of Atibung. Since his arrival, our beloved coach has dedicated his time and all his resources for us till his last breath. There may be many dedicated and skilled coaches, but only time will tell us if we can find our coach in replacement. KIC Atibung has never failed to bring our loyal till today, which clearly shown the seed sown by our beloved coach. Today, we lift our head with pride. May his soul rest in peace, and I am very confident that our beloved brother, Coach Tali Yaden, will be smiling both from above. Thank you so much for everything you have done for us. So, special guest te ading ai ga se tin aban chi kinutin pa kan se chai ing de abana hin tu ni ko hos na e hung pan pewa pu en chong loi HGB Atibung Town ama long he theng na se ding a chu program nya cha chang ki sel pa na chun apek pe ti de tan tin jani la chu ala ki se ai la man long kun sil lelin ang phate ngai lun na zalin hung pang nang e ti atuni khwai chalaya host ingbol pe zalvin ama chungjong ki pa thu ga se thawin he chubanin dunia chalaya bolhang pautin se joint secretary KIN ama chungin long ating student student en takipana ko ga phong no movin tuma sanga sablelen e tournament e hon do pe dio ke lajin ama to ki ke hovinai le ama hin khosa na zalin lampi mun chom ai puile viniti chon lamkai mo ko tunya ges nai nei tre ho jong hi ama za lai je nama chungin jong athung yudan student ten ta ki pa na ko ga phung vile he chubanin pu lamhen GB saijang ama jong hin tuma samje cha chun sableng koma ki chi chun insunga to ding tham ding tam ta na ne je izong le athunga student student te ngai lun na zalin ato ding tham ding ho dalan sableng komin ma kai ne nei pu juvin je chun athung student te wang ale thu na ding ma cha ka nei pu ve izong le apu na chunga ka pa ve ti chu ka ga pun do tan te chubanin dunia chlai programa e tau na lang sanga ho chudola tau na lang sanga e hung makaiwa pastor pautinun CGKCC hin chule reverend janglam singson KBA hin langin jong na phanman tamta honnen paihona chlaya programa hathaya na hung hanzalin AYSU minin kakipana ka ga phong ne abanin tuni ko programa lam hoi ta evet sawa Christian School Atibung
Headmaster Sri Pauline Hansi ato khompi honi win chule a student ho se long atung student student lamkai ho le member ho zo se thalengin na chu win ka ki pa ve ti ka ga pung ki ni he chubanin tu masanga ho sapa kesi angami ama hin atung student student te ngai lun zalin ala ki khorai le na chun khangtha ten man chan thei ken namang ngop chawin tia he dangka sansom ni jong ap win je chun ad ama umi jong le athung student student ten pa na phong win he chubanin pa gogin gangte in tu masang le cha chun ei ho isoi jong hilo ama ma nan ki se thuwa phone in bolwa Bang tournament ala khong hak thelo de hi jong la khang tha ka chan khom pi ho cha te naw te ho ngai lun zala tu chunga football material so hai sports material ho abon chan kin bet pe winge ti ai tu chunga ball pe di ho chil zo se pa wogin gang ten sponsor i ball pe in ama len sung mi te chungin AYS ten ki pa thu ga phong din he Subhana tu chunga ngai lun na zala media partner adinga kiko TT officer golam thong min lal thum song le pa pau hen khan kho channel amani tu chunga itan tournament suwa hi media langsang cover and ball on dein amani longa kitim nain mi bangin ain honin long kitin rong ai poi rong la manin rong khang tha pe ngai lun zala tu ni khwa ko na ong ki pana ko na he ehin cover pe di we zen amani chungin rong ki pana ga phung win he chubanin pa let ngul and family la ka let ngul sing son ama le family te chungrong ki pa thu ga se nom win Tuzika laya lamkai ho ito sa no to no bang ho long hi ama ho ko ma ga ti sele ma no ngai lu na nei te nei phal pe win tunin limlom te ni lamkai ho ro ito sa thei je win ama ho za le je ni wa siu te na chungwa ki pa thu ga phung win he chubanin dunia chlaya mai ho sang lang sang ho ei ga boi ei pe do wa generator langa panin la lam hing and family ama hi phat se le kin le dong ma le a thu nga hi ka sai khil lo wai zong le generator me ama ho bo in a ki thum chana hi it le la ama na khang tha te ngai lu na za la ap za luin ama ho chung jong ki pa thu se win chubana e ho a thu ko pli sunga ku ki baptist church a thu nga lam kai ho in member ho in ama on jong tu nia chlaya lai mai ha thei now thu hoi sap pong the no speaker ho ap zalwin ama chung jong ki pa thu ga se bi ne achai na penin beng zong sia yun langa yalang beng sunga lamkai gb ho hin beng lamkai ho ni win hang tha langa lamkai ho ni win uni khwa program ki gon na nang ho hi pan la da le chun a khwa la tunia program zong hi chi la thelo dik ai dunia program chi la the ayu mi lang ho zal jong hi zein la bon chau chunga ki pa thu kain phong in he ti chan chu ka ki pa na thu phun hi tan tim isai na sungwa sei ling lal jong umte jinte sei wal jong umte inte ngai ma ki sei do jong umte inte ti jong le sei khial sei wal ho jong se pathen mina ikingai dam diwa chai na pe na kain sei tan te keima phan man chan ti tan ta ka ti pa